upozoravaju britanski Foreign Office da Albanci uz prećutnu ili otvorenu podršku turskih vlasti, odnosno osmanskih vlasti, vrše užasan teror nad pravoslavnim hrišćanima, odnosno čitaj Srbima. To nisu samo, znači, zastrašivanja, pljačke, to su i ranjavanja, silovanja, ubistva. Mi smo, kako je govorio Cvijić, imamo kuću na sred puta i zato imamo tu nesreću da stalno stradamo i trnu oku velikim silama, a opet s druge strane i mi moramo da vodimo računa i da pokušamo da nekako prođemo između te Scile i Haridbe, što se kaže, i sačuvamo se i kao narod i kao država. Onaj čuveni veto koji je tadašnji predstavnik Ruske federacije u Savetu bezbednosti Vitalij Ćurkin podneo, kada su Englezi, opet Englezi, tražili da se Srbi proglaše kao genocidni narod. To je bilo pre nekoliko godina. Dobro večer i dobrodošli u još jednu emisiju Razgovore sa Zlojetrom. Kao što uvek kažem i kao što dobro znate, već su i ptice na grani naučili da je moto ove emisije važno je da razgovaramo. U ovoj emisiji, kao što ste i navikli, razgovaramo uvek o aktuelnim temama, kako političkim, društvenim, temama iz istorije, kulture, očuvanju Kosova i Metohije, vere Srpske pravoslavne crkve. Danas imam tu čast da razgovaram sa jednim od, po meni, a i po mnogim drugim mišljenjima, vodećim srpskim istoričarom, čovekom koji zaista je svoj život posvetio izučavanjem istorije, srpske istorije u 20. veku, profesorom, naučnim saradnikom, direktorom Istorijskog instituta Beograd, doktorom, istoričarom, gospodinom Aleksandrom Rastovićem. Gospodine Rastoviću, hvala što razgovarate sa Zlojetrom. Dobar dan vama i vašim slušaocima, odnosno gledaocima. Tako je. Kada se rekao velika čast, ja volim da u ovoj emisiji ugostim istoričare i da pričamo i o istoriji, i o savremenoj, i da kažem i onoj ranoj, ali uvek jedno pitanje mi je uvod za razgovor sa istoričarom. Danas u svetu ovom YouTube-a, Instagrama, gledamo razne istorijske klipove iz neproverenih izvora, ovaj ima svoje mišljenje, ovaj ima svoje mišljenje. Odakle danas Srbi uče istoriju? Ko su danas profesori istorije? Od koga ste vi učili istoriju? Odakle ljubav prema istoriji? To vam je vrlo dobro pitanje, s obzirom da posle dugo godina svojevrsne oseke i nezainteresovanosti za istorijske procese, posebno istorijske procese dugog trajanja, sve ono što se dešava na prostoru Balkanskog poluostrva su procesi dugog trajanja, jer na sreću ili na žalost, zavisi iz kog ugla gledamo, skoro ili gotovo ništa se nije promenilo u odnosu na ono što se dešavalo, na primjer, u srednjem veku ili u 18. 19. tokom tog kratkog 20. veka ili na početku 21. veka. Izvori informisanja su veoma raznovrsni. Vi ste spomenuli ove moderne tehnologije, digitalne tehnologije, zatim te razne mreže koje danas postoje i koje koriste različite kategorije ljudi, znači govorimo o ljudima mlađima, srednje generacije, koje možda ja spadam, ili čak i stariji ljudi vrlo koriste te mreže. Ali naravno, tu je važno pitanje taj izvor informacija i njegov kredibilitet, njegov autentičnost i objektivnost. I to je, nažalost, u današnje vreme vrlo diskutabilno, s obzirom da imamo dosta senzacionalističkih informacija, neproverenih informacija, vesti, a mi istoričari, bar ja i moja generacija istoričara, je učena da pre svega se i isključivo oslanjamo na istorijske izvore. To je naš alat, to je naše sredstvo rada i svakako ja i moje kolege iz moje generacije su tako učene od strane naših vrsnih profesora
sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, da posebno ljudi koji se bave naukom, da bi određene zaključke, određene teze potkrepili, naravno moraju da odu u arhiv, odnosno u arhive, kao te rudnike izvora informacija i da na osnovu... Izvor po vodu, što bi se reklo. Upravo to. To je naš rudarski posao, ja to često kažem, nimalo lak za naravno ljude koji ozbiljno pristupaju svom zanatu, svom poslu, a ova naša istorijska struka jeste zanatska struka. Nemoguće je, znači, ozbiljno odgovoriti i objektivno odgovoriti, autentično odgovoriti na mnogobrojne dileme koji danas postoje u našoj historiografiji, ako to nije potkrepljeno istorijskim izvorima. Naravno, kolege u srednjem veku imaju mnogo veći problem zbog nedostatka istorijskih izvora, onda oni pribegavaju drugim metodama, arheologije, istorije umetnosti kao pomoćnom sredstvu da bi došli do nekog svog zaključka, ali bar mi koji se bavimo, a ja se bavim pretežno 19. vekom, nama su istorijski izvori koji su pohranjeni u arhivu, a Bože moj, pored svih onih pohara koje smo imali i tokom Prvog svetskog rata i tokom Drugog svetskog rata. Bombardovanje biblioteke u Drugom svetskom ratu. Kada je ogroman broj i knjiga, najstarijih i najvrednijih knjiga, ali i istorijskih izvora, mnogobrojnih povelja, ja se ne bavim srednjim vekom, ali prosto to znam, znači veliki broj najvažnijih srpskih povelja je nastradao 6. aprila, jer nisu na vreme izmeštene, odnosno sklonjene iz Narodne biblioteke. Znači imamo ogromnu arhivsku građu, imamo državni arhiv Srbije, ja sam imao privilegiju da 8 godina budem predsjednik upravnog odbora Državnog arhiva Srbije, zatim tu je arhiv Jugoslavije, gde sam trenutno predsjednik i upravnog odbora. Znači to je jedno neprocenljivo blago, jedna riznica i znanja, informacija i sada kada, naravno malo se obraćam i mlađim kolegama, koji možda su tek na početku, da krenu ta arhivska istraživanja, jer bez toga nema objektivne istorije i objektivnih istorijskih zaključaka. Kada ste rekli mlađim kolegama, a ostali ste mi dužan taj odgovor, ko je vas učio, ko su vaši profesori bili i kada to uporedimo sa današnjim profesorima, ima li razlike i kolika je? Svakako da ima razlike. Ja naravno ne želim da nikoga potcenjujem i danas imamo vrlo ugledne profesore, vredne istraživače, ali eto, moja generacija je imala tu privilegiju da smo možda imali najbolje profesore univerziteta. To su ljudi koji su tad bili u naponu snage, neke 40, 50, 60 godina i kada su mogli najviše da doprinesu istorijskoj struci i nauci u celini. Mnogi od njih, veliki broj njih su kasnije postali akademici, odnosno članovi Srpske akademije nauka i umetnosti. Zaista je bila privilegija, to nije patetika kada kažem, već to je istorijska činjenica sad već. Imali smo prilike da slušamo izvanredna predavanja naših profesora. Ja ću pomenuti, trudit ću se da pomenem praktično sve te profesore koji su ostavili ogroman trag u Srpskoj historiografskoj školi i nauci, svojim načinom izlaganja, svojom, rekao bih, erudicijom, svojim stilom, svojim izlaganjem. To su, ajde da krenemo od antike, to je akademik Slobodan Dušanić, to je akademik Sima Ćirković, profesor Rade Mihaljčić, akademik Jovanka Kalić, akademik Momčilo Spremić, znači to su vrhunska, oni se bavili, kojima se stoji mirno. Tako je, bave srednjim vekom, pa onda idemo akademik Radovan Samardžić, njega nisam imao prilike da slušam, on je već tad bio otišao u penziju, ali sam čitao njegove izvanredne studije, monografije, Sulejman i Rokselana, na primjer, koji je jedan odličan istorijski roman, pa onda da se posebno osvrnem, naravno akademik Ljubomir Maksimović kao ime srpske vizantologije, akademik Ferjančić, a zatim moji profesori, s obzirom sam ja i magistrirao i doktorirao na 19. i početku 20. veka, akademik Vasilije Krestić, akademik Dragoljub Živojinović, akademik Mihajlo Vojvodić, akademik Ljuba Dimić. Znači, to su vrhunska imena srpske historiografije od koje je moja generacija i kolega studenta slušala, učila i, eto da kažem, ispekla jedan odličan ili vrlo dobar zanat istorijski, što nam je zaista jako puno pomoglo kada smo kasnije sami
svako od nas, neko je otišao u osnovnu školu, neko u srednju školu, neko je ostao na univerzitetu. Ja sam, bavim se naukom, otišao u institut. Znači, to je bila jedna velika, kažem, privilegija da od takvih ljudi možemo da učimo, da saznajemo istorijske istine, te procese dugog trajanja i da mnoga ta znanja primenimo kasnije i prilikom naših istraživanja i naučnog rada. Kada smo kod tog naučnog rada, nešto specifično što je mene onako privuklo da vaš rad malo posebnije pratim, ako mogu tako da se izrazim, jeste i vaš doktorat i vaše izučavanje odnosa Velike Britanije i Srbije u 20. veku. I sada će neko reći, baš ovo što smo pričali, pa možda je to lakše jer tu ima i građe, ima i dostupnost neko izučavanje onog srednjeg veka što smo rekli da tu nema... Gde naše kolege imaju problem sa gradivom i da nađu istorijske izvore i sve, ali otkud baš ta sprega Velika Britanija i Srbija, jer svi mi godinama unazad, pa čak i oni ljudi koji objavljuju one klipove po društvenim mrežama i sve te teorije zavere, uvek kažu to je maslo Velike Britanije. To je maslo Velike Britanije. Da li vas je to odvuklo ka vašem naučnom radu u toj spregi Velike Britanije i Srbije ili je nešto drugo bilo? Tu ima više faktora. Opet, tu je veliki uticaj mojih profesora. Ja želim takođe da spomenem, pored mog mentora, akademika Mihajla Vodića i akademika Čedomira Popova, takođe jednog najuglednijih srpskih istoričara, nažalost i on, kao i profesor Vojvodić, više nisu sa nama. Tu je naravno i akademik Slavenko Terzić, koji je kao tadašnji direktor Istorijskog instituta, između ostalog, kada smo razgovarali o mojoj temi za magistraturu, a kasnije za doktorat, govorio o potrebi istraživanja uloga velikih sila, pa smo došli nekako svi zajedno do tog zaključka da bi bilo dobro da se bavim istraživanjem i ulozi Velike Britanije na ovim našim prostorima, pogotovo ja u tom trenutku naravno nisam, tek kada sam dublje uranjao istorijske izvore, shvatio sam koliko je veliki značaj Velike Britanije kroz istoriju. U tom trenutku nisam, i koliko je ona imala uticaj i u 18. i u 19. i u 20. i sad na početku 21. veka. Znači u tom trenutku, kad to je bilo pre 30 i kusur godina, ja nisam imao to saznanje. To je bila, znači, preporuka, jer to su bili zaista dugi razgovori. I to je opet naša privilegija, gde smo mi ne samo na predavanjima, već čak i u ličnim kontaktima, kasnije, posle predavanja, puno toga znali, razmenjivali iskustva, razmenjivali, znači, činjenice i dosta je, eto, kažem, uticao ti saveti, ti razgovori i sa profesorom Vojvodićem i sa akademikom Popovim i sa akademikom Terzićem, da dođemo do tog zaključka da bi trebalo istraživati, a opet s druge strane, znate, to je bio jedan veliki rizik. S obzirom da se pre mene jako malo bavilo istraživanjem uloge Velike Britanije, to su bila naravno, to su bili tekstovi akademika Dragoljuba Živojinovića, ali on je samo delimično nekako je to bila tema koja se po znacima navoda ne dira. To je bila, da, i to je bila neuzorana ledina, što bi se reklo, potpuno nepoznata terra incognita, gotovo nepoznata zemlja i ja sam se u jednom trenutku, moram da vam kažem, malo i našao u čudu, pa kako ću ja sad to da radim, ja nemam znači, gotovo da se oslonim ni na šta. I bilo je par tekstova akademika Živojinovića, govori o ulozi Benjamina Dizraelija, tadašnjeg predsjednika britanske vlade u velikoj istočnoj krizi. Mi smo prošle godine obeležili 150-godišnjicu Nevesinjske puške kao početak velike istočne krize, kao te inicijalne kapisle koja je pokrenula sve te turbulencije na Balkanskom poluostrvu i dovela do Berlinskog kongresa i priznavanja nezavisnosti, ali o tome ćemo kasnije. Znači, ja nisam imao da se oslonim, da prosto konsultujem građu, sem naravno ogromne literature britanske koje sam tokom vremena prikupljao, istraživao i tako dalje, a zatim i odlazeći u Državni arhiv Srbije, to je bila jedna velika privilegija gde sam mogao da nađem dosta dokumenta, jer postoje, znači, ti izveštaji britanskih konzula i kasnije poslanika sa prostora Balkanskog poluostrva, odnosno iz Kneževine Srbije. Mi smo te prve konzularne odnose uspostavili 1837. godine i od tada, znači, su brojni izveštaji tih britanskih konzula. To su male studije, naučne studije,
što je vrlo zanimljivo kad sam istraživao i za magistraturu i za doktorat, ogromno obilje informacija o političkim prilikama, o ekonomskoj situaciji, o tome šta se nosilo u tadašnjem Beogradu, šta se jelo. Kasnije, kada je došlo do formiranja političkih stranaka, početkom 80. godine, o političkoj situaciji, o rivalstvu političkih stranaka, o sukobima dinastičkim i tako dalje. Jedan koloplet različitih, vrlo dragocenih informacija iz političke, ekonomske, vojne istorije tadašnje kneževine, a zatim i kraljevine Srbije, što je meni omogućilo da ne samo shvatim ulogu britanskog faktora na ovim našim prostorima Balkanskog poluostrva, gde smo rekli, i kasnije sam i sam došao do tog saznanja da je vrlo značajna uloga, možda čak u nekim trenucima i presudna uloga britanske politike na prostoru Balkanskog poluostrva, ali sam dobio jednu rekonstrukciju slike političke, privredne, društvene situacije u Kneževini Srbiji nakon 1837. godine i odnosa tadašnje kneževine, a zatim nakon Berlinskog kongresa i nezavisne srpske države sa susednim balkanskim narodima i državama. Dosta tu je bilo nesuglasica, posebno oko pitanja položaja i statusa Makedonije, možemo se kasnije i toga dotaći, ali kažem, to su bile dragocene informacije. Zatim imao sam istraživanja u Londonu, u njihovom državnom arhivu Britanskog ministarstva spoljnih poslova, jer moja uglavnom je tema bila ta politička i diplomatska istorija. Koliko su se ti dokumenti u Londonu i u Beogradu razlikovali? Nisu se oni razlikovali, prosto, znate, to je jedna vrlo ozbiljna, to je imperijalna sila koja možemo da je volimo ili ne volimo, ali ima određene principe sa strogo utvrđenom hijerarhijom, znači gde se ti izveštaji šalju, oni su pohranjeni. Sad, drugo pitanje je koliko su čelnici Britanskog ministarstva spoljnih poslova, odnosno šefovi foreign office-a, podsekretari, državni sekretari, autentično tumačili te informacije koje su im slate. Znate, bilo je dosta izveštaja, posebno kada se radi o situaciji, o vrlo turbulentnoj, teškoj situaciji na prostoru Kosovskog vilajeta, koji je formiran 1887. godine, gde vi imate jedne objektivne informacije, izveštaje koje šalju britanski konzuli sa terena u London, u foreign office, a onda se tamo, znači, vrši to friziranje, filtriranje, dostavljanje. I dobija se druga slika. I potpuno drugačija slika. Ja sam bio šokiran, mada je bilo i izuzetaka, sad prelazimo sa teme na temu, 1906. godine u britanskom parlamentu tadašnji ministar spoljnih poslova Edward Grey je, obraćajući se britanskim poslanicima, izneo jedan šokantan podatak da je samo tokom prethodne 1905. godine na prostoru Kosovskog vilajeta ubijeno 180 hrišćana, čitaj Srba, pravoslavaca, što je jedan izuzetak u odnosu na ostale šefove foreign office-a koji su, kažem, dobijali ili sami frizirali informacije i ulepšavali situaciju u odnosu kako su oni hteli. Tako da, kažem, što se tiče izveštaja sa terena, oni su bili u velikoj meri objektivni, naravno bilo je i neobjektivnih informacija, da ne bude sve... Gospodin Rastović, onaj period kada je čak i sama Porta izdala saopštenje o zločinima albanskih ljudi nad hrišćanskim stanovništvom, odnosno čitaj Srbije. To je konstantan period, znači ja pratim period od 837. do završetka Prvog svetskog rata. Veliki broj te izveštaje objektivne, ne kažem da su svi izveštaji objektivni, naravno ima tu takođe friziranja, ali mene je to iznenadilo da je u velikoj meri su ti izveštaji, oni upozoravaju britanski foreign office da Albanci uz prećutnu ili otvorenu podršku turskih vlasti, odnosno osmanskih vlasti, vrše užasan teror nad pravoslavnim hrišćanima, odnosno čitaj Srbima. Dobro. To nisu samo, znači, zastrašivanja, pljačke, to su i ranjavanja, silovanja, ubistva, psihičko maltretiranje i jednostavno u nameri da se narod iseli. Vi imate masovno iseljavanje, znači sa prostora Kosova i Metohije, odnosno Kosovskog vilajeta, tadašnju kneževinu, odnosno kasnije kraljevinu Srbiju. I kaže, mene je to iznenadilo u pozitivnom smislu da su deo tih izveštaja bio vrlo objektivan, ali kažem, problem je kad to stigne u foreign office. Kako ga ko tumači tamo? Kako ga to tumači, frizira i dostavlja šefu foreign office, odnosno ministru spoljnih poslova, koji na osnovu toga i kreira politiku
konkretno Balkanskom poluostrvu. Ali kažem, da time završimo taj deo, to su dragocena svedočanstva. I to je ono što, opet vraćamo se na ono što sam rekao na početku, ne može da bude, znači, ozbiljne historiografije i ozbiljnog istraživanja, odnosno zaključaka, bez tih arhivskih istraživanja i zato vraćam se na ovo. Danas imamo, zbog te činjenice da se ne koristi arhivska građa, da se ne konsultuju izvori, relevantni izvori, jer znate, vi morate da konsultujete izvore različite građe. Mi smo imali tokom 90. godina sa građanskim ratom i razbijanjem Jugoslavije veliki broj tih publicista na zapadu koji su koristili samo jednu vrstu informacije, na primjer samo hrvatske ili albanske izvore. Tako je. Imali ste jednog Noela Malcolma ili Mirandu Vickers. A ostale nisu priznavale izvore. Oni, na primjer, gotovo nisu uopšte koristili srpske izvore. I onda imate tu, rekao bih, vrlo tendencioznu kratku istoriju Bosne koju je napisao Noel Malcolm u političke svrhe, u potrebu pravdanja te teze o potrebi unitarne Bosne i Hercegovine, o tome da Srbi nisu autohtono stanovništvo na prostoru Bosne i Hercegovine, nego kako je ta tvrdila muslimanska historiografija, da su oni doseljeni. Ili, na primjer, Miranda Vickers koja je pisala tu kratku istoriju Albanije, ili Malcolm, kratka istorija Kosova, da opet se isključivo pozivaju na Albance, odnosno albanske izvore, odnosno strane izvore koji podržavaju albansko, da kažemo, viđenje stvarnosti i opet potiru tu tezu da su Srbi tamo starosedeoci, a mi dobro znamo da je prvi pomen Albanaca u 11. veku, da i po Dečanskoj Hrisovulji, znači samo na prostoru Kosova i Metohije, znači 14. 15. veku ih je bilo 3%, a da tek počinju da se iz Srednje Albanije spuštaju u Kosovsku dolinu i Metohijsku dolinu u početkom 18. veka. Onda imate tu neselektivnu historiografiju i onda se stvaraju pogrešni zaključci, onda imate politizaciju istorije i onda dolazimo do posebno teškog pitanja, to je falsifikovanje istorije i o tome ćemo vratno kasnije govoriti. Ali kažem, vraćam se, tako je, ali se vraćam na ovaj početak i prosto jedan savjet mladim ljudima koji koriste te mreže, društvene mreže, da obrate pažnju, znači i na istorijske izvore, ali moram da kažem i na sagovornike, odnosno sabesednike koji govore u tim emisijama, jer ima dosta, da kažemo, tendencioznosti, ima te pod firmom ekskluzivnosti i velike gledanosti, onda se iznose velike ocene, onda se iznose zastrašujuće ocene i tako dalje, što šteti pre svega istorijskoj istini i naravno istorijskoj nauci, a onda vi stvarate jednu pogrešnu percepciju i mladi ljudi onda imaju pogrešan sud o nekim događajima. Govorim sad naravno o ovom 19. i 20. veku. Kada smo kod te ocene, znate, kada sam ja upisivao Fakultet političkih nauka i krenuli da se bavimo novinarstvom, jedna od osnovnih lekcija koje smo dobili je, kažu, kada pišeš tekst ili vodiš razgovor, seti se svoje bake koja to treba da razume. I sad, da bih ja ovo sve što ste vi pričali, da bi to sveo, da bi to moja baka razumela, bavili ste se Velikom Britanijom, Srbijom, ovo što istraživali ste. I onda se sve to sažme u jedno onako narodsko pitanje, da li se onda može reći da kroz istoriju, pa i danas ovo što živimo, da su nama u Londonu zapržili čorbu. Da, to je pitanje od $1.000.000. Tako je. Ali kažem, na osnovu ovih mojih sad već više decenijskih istraživanja, naravno, rekao sam na početku, nisam bio svestan toga na samom početku moje karijere, ali danas mogu sa velikom odgovornošću da kažem da je uticaj i uloga Velike Britanije, ne mogu da kažem da nam bibere čorbu, ali više narodski rečnik, ali mogu da kažem da u velikoj meri su uticali i nažalost u negativnom kontekstu i na poziciju Srbije i srpskog naroda na prostorima Balkanskog poluostrva tokom čitavog 19. veka, a u dobroj meri u 20. veku, s tim što je bilo naravno i izuzetak, odnosno pozitivnih trenutaka kada su ti naši odnosi na neki način bili, da kažemo, dobri. Period aneksione krize, period Balkanskih ratova, kada je jedan broj njihovih diplomata, ovde bio njihov poslanik, odnosno mi to bi danas rekli ambasador Ralph Paget, koji sa svojom suprugom Leilom dosta doprineo prikupljanju novčane pomoći za naš narod koji je postradao tokom Balkanskih ratova, otvaranjem humanitarnih misija, bolnica u Skoplju, na primjer.
ta njihova humanitarna misija je nastavljena i na početku Prvog svjetskog rata, pa je formirana jedna bolnica u Skoplju gde je radila upravo supruga britanskog poslanika u Beogradu Leila Paget. Zatim to je vreme Prvog svjetskog rata i te... Koji su čak svojevremeno zvali Srpska majka. Tako je, upravo to. Onda imamo taj period Srpskog potpornog fonda koji je formiran u jesen 1914. godine u Londonu, koji je okupio krem tadašnjeg britanskog društva, politike, intelektualaca. Pokrovitelj ovog fonda je bila britanska kraljica Mary u tom trenutku. Taj fond je, radeći tokom Prvog svjetskog rata, imao ogromna sredstva, skoro 1 milion funti je prikupljeno za podršku i pomoć srpskom narodu u razorenoj Srbiji, okupiranoj Srbiji, kroz slanje humanitarnih misija, bolničarki, nabavku hrane, ćebadi, lekova, medicinskog materijala drugog i aparata i tako dalje. Tako da eto, bilo je tu i pozitivnih. Nije to sve tako crno kao što možda izgleda. I kaže, to je ozbiljna historiografija. Kad mi priznamo ono što je dobro, kao što i ono što ne valja. Tako je. To je jedan nepristrasan, rekao bih, pristup i tako ozbiljan istoričar i treba da nastupa. I ono što sam zaboravio da kažem jeste što su me moji dragi profesori učili, a to je da nikako ne smemo da vršimo osavremenjavanje prošlosti. Znači, mi prošlost moramo da tumačimo onako kakva je bila, a ne da je tumačimo iz današnje perspektive događaje koji su se desili pre 100, 200, 500, 1000 godina. Znači, to jeste teško da vi uronite u to vreme, ali to jeste veliki izazov i to je ta objektivna historiografija. Mi smo imali sa ratom na prostorima bivše Jugoslavije upravo i kroz ova dela malo pomenutog Noela Malcolma i Mirande Vickers, ali i mnogih drugih, nažalost, istoričara, taj pokušaj da su oni, znači, tu prošlost tumačili na osnovu tih političkih paradigmi koji su od njih zahtevane od strane određenih vlasti, Velike Britanije, Nemačke i tako dalje, da se stvarala ta hajka da jednostavno Srbi nisu starosedeoci, starosedeoci na prostoru Hrvatske, na prostoru, znači, Bosne i Hercegovine, na prostoru nego da su naseljeni Kosova i Metohije, već da su tu došli, pa čak i pod tim teškim optužbama da su izvršili okupaciju tih prostora i tako dalje. Znate za sve te paradigme. Tako jedan ozbiljan istoričar ne može da nastupa i to nije historiografija, to je onda senzacionalistika, to je onda politizacija, to je onda iskrivljavanje istorijske činjenice, odnosno istorijske stvarnosti i onda dolazimo opet do pitanja falsifikovanja, što je opet došlo do izražaja naročito sa početkom razbijanja Socijalističke federativne republike Jugoslavije. I znate one optužbe, one paradigme, velikosrpska politika, velikosrpski program, Srbi su okupirali Hrvatsku 918. godine, Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. I onda srpski mesar, pa i sve te, naravno, sve te paradigme koje mesar su Balkana, upravo to, Butcher of the Balkan i tako dalje, što se naravno, što je prosto neprihvatljivo. Ozbiljan istoričar mora da se čuva takvih metodoloških pristupa, da koristi različite izvore, ponavljam još jedan put, i da ne dozvoli da ga sadašnjost ponese prilikom tumačenja prošlosti. Moram da vas pitam, kada ste sve to sagledali, taj odnos Velike Britanije, koji hteli ili ne hteli, mi moramo da priznamo da je ona uvek, Velika Britanija, imperialistička sila. Učili smo svi da su jedino večni interesi Velike Britanije, da nema prijateljstva. Lord Palmerston, koji to kasnije i Churchill prihvatio i u 20. veku i tog principa se oni danas drže. Tako je. Ali opet sa druge strane, srpski narod kroz istoriju, vi to verovatno bolje znate od mene, pogotovo što ste se bavili tom stvar, je bio nekako uvek, pa i okrenut ka toj Velikoj Britaniji. Imali smo mi dobrih veza, evo pogledajte, današnji kralj Engleske je u bliskim rodbinskim odnosima, na primjer, sa prestolonaslednikom Aleksandrom Karađorđevićem. Jasno. Mi smo se pozivali na te rodbinske veze, one nam nisu baš donele nekog ploda. Mi nismo nekako znali da iskoristimo sve te stvari. Mi smo dosta emotivan narod, idealistički narod i mi to dosta sve shvatamo. Eto, misleći da te veze između odnosno porodične veze između Karađorđevićevaca i Vindzorovaca, odnosno vladajuće engleske, odnosno britanske, prestolonasledniku Aleksandru. I mi smo stvarali jednu iluziju da će nam to pomoći
da se ostvare naši interesi. Nema toga, znači nema tu emocija, nema tu sentimenata, nema tu rođačkih veza, ovo što ste malo pre lepo rekli, uvek su na prvom mestu interesi, ekonomski, politički, geostrateški interesi i to je tako, znači, nije to samo slučaj sa Velikom Britanijom, da mi sad ne stvaramo jednu famu da je svo zlo ovog sveta potiče iz Velike Britanije. Velike sile, generalno, imperijalne sile imaju svoju, znači, određenu strategiju, politiku, ideologiju, svoje ideje, svoje planove i ciljeve, usmerene između ostalog i na Balkansko poluostrvo. A na malima je da se uklope u to. A mali su tu uvek, znači, kolateralna šteta ili su gubitnici u svemu tome. I tako je, znači, od antičkog perioda do današnjeg dana. Mnoge sile su ovde prolazile preko Balkanskog poluostrva, ostvarivale svoje interese. U 19. veku to je naravno se komplikovalo i sa interesima Habsburške monarhije, odnosno kasnije Austrije ili Austro-Ugarske. Iza njih su uvek stali Nemci. Zatim tu u jednom trenutku imate Napoleona, Francuze i njihove interese. Zatim tu je Velika Britanija, tu je naravno i Rusija. Mi ne smemo da zaboravimo Rusiju kao veliku imperijalnu silu koja ima i svoje interese ovde. Koja ima svoje interese, koja je više navrata to i pokazivala i tokom 19. veka, a zatim i kažnjavana zbog te želje da izađe na Balkansko poluostrvo nakon Krimskog rata 1856. godine i Pariskog mira, kada je oduzeto to pravo da bude neka vrsta zaštitnice pravoslavnih hrišćana u Osmanskom carstvu, pa se zatim povukla, pa se ponovo sa velikom istočnom krizom vratila na Balkansko poluostrvo, pa opet kažnjena na Berlinskom kongresu kada su po drugi put za samo 30 godina izbačeni sa Balkanskog poluostrva. Pa onda imate početak 20. veka, opet interesi Austrije, Rusije, Velike Britanije, koja sve više shvata značaj Balkana kao privrednog svog izvorišta. Prema tome, tokom svih ovih decenija, godina i vekova, to je jedna preplitanje interesa velikih sila. Na malima je da pokušaju da nekako prežive. Mi smo, za razliku od nekih drugih naroda, upravo što sam malo pre rekao, išli na te emocije, na te ideale i tako dalje, i to nas je, neko bi rekao, koštalo. A opet, s druge strane, štitili smo svoju nezavisnost i slobodu i za to platili veliku cenu, za razliku od Bugara koji su se, na primjer, vrlo lako prilagođavali te Rusima, te Habsburgovcima, Austrijancima i tako dalje. Pa i fašistima. Fašistima tokom Drugog svjetskog rata takođe. Mi smo uvek istrajavali na tim slobodarskim principima očuvanja naše nezavisnosti, naše tradicije i tako dalje. I kažem, za to smo platili veliku cenu. Neko bi rekao da je to bilo uzaludno, neko bi rekao da pokazali smo jednu principijelnost, ali činjenice govore, znači u demografskom smislu, da posebno uzmite Prvi svjetski rat ili Balkanske ratove ili Drugi svjetski rat, zaista smo ogroman deo našeg stanovništva platili našim životima, ugradili tu slobodu, doneli slobodu drugim, da kažemo, južnoslovenskim narodima, koji su nas kasnije, te isti narodi koje smo primili, tako svesrdno oslobađali. Uzmite samo ulazak srpske vojske u Split ili oslobađanje gore Slovenije i Dubrovnik, Karavanke i Dubrovnik i tako dalje. A onda su nas 90. godine optužili da smo izvršili okupaciju. Prema tome, to su ti, rekao bih, dupli standardi, taj cinizam, dvostruki aršini koji su nas, na neki način stavili na taj stup srama da posebno sa raspadom, opet se vraćam na taj nesretno razbijanje Jugoslavije i to oživljavanje te paradigme o nekakvoj velikosrpskoj politici, koja je kontinuitet... Koliko je tu ulogu imala Velika Britanija u razbijanju Jugoslavije? Veliku ulogu, mada po meni prevashodnu ulogu igrala Nemačka i Austrija, koja su naravno i prve priznale i Sloveniju i Hrvatsku, a zatim 6. aprila 1992. godine i Bosnu i Hercegovinu, ali naravno tu je svakako i Britanija, mada ima jedan kratak period kada su na čelu britanske vlade se nalazili konzervativci John Major i Douglas Herd. Tu je naravno i Lord Owen, koji su pokušali sa onim Vance-Owenovim planom. Sa Vance-Owenovim planom da nekako imaju izbalansiran odnos prema našem narodu i prema situaciji na prostoru Bosne i Hercegovine, ali to je bio kratak period od 2-3 godine da bi dolaskom Tonija Blaira 96. godine na čelo britanske vlade se sve to okrenulo, naravno jedan izraziti antisrpski narativ, što je kulminiralo bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Tako da kažem, interesi velikih sila su uvek ovde na Balkanu,
Balkan je atraktivan zbog svog povoljnog geostrateškog političkog položaja. Mi smo, kako je govorio Cvijić, imamo kuću na sred puta i zato imamo tu nesreću da stalno stradamo i trnu oku velikim silama, a opet s druge strane i mi moramo da vodimo računa i da pokušamo da nekako prođemo između te Scile i Haridbe, što se kaže, i sačuvamo se i kao narod i kao država. Gospodin Rastoviću, moram da se opet sad na narodski, što bi se rečeno, mi u Srbiji uvek gledamo ko je čiji čovek, ko za koga radi, te teorije zavere, kako se raspliću. U svim ovim vašim istraživanjima, kada je u pitanju Velika Britanija, može li se reći jedno ime u istoriji našeg naroda koji je bio onako najvažniji britanski čovjek u Srbiji? Da li je to možda Jovan Cvijić, da li je to možda neko drugi od političara? Ima li takav neki čovjek koji je baš onako bio potpuno britanski čovjek? Pa ima ona paradigma vezano za ove ljude, odnosno političare pred početak Drugog svjetskog rata, Slobodan Jovanović, se svi vezuju da je britanski čovjek, da. I Dragiša Vasić i se spominje i tako dalje. To su, ja govorim znači o ovom 19. i početkom 20. veka, to su vrhunski intelektualci koji su često imali i opet i oni sami imali jedan ideal, i Cvijić koji je tamo boravio, i Jovan Žujović koji je također boravio tokom Prvog svjetskog rata, ali oni su imali plemnitu ideju, znači da obaveste britansku javnost o položaju srpskog naroda. Vi znate da je srpska vlada decembra 14. godine usvojila tu Nišku deklaraciju, da je stavila kao svoj cilj stvaranje, oslobođenje svoje još neoslobođene braće Slovenaca, Hrvata i stvaranje te južnoslovenske zajednice. Oni su ponukani, što bismo rekli, odnosno vođeni tom plemenitom idejom, znači oslobođenja južnoslovenskih naroda, možda i naivno poverovali da će ta Aleksandar Belić kao veliki lingvista i tako dalje, Cvijić koga smo spominjali, poverovali da će ta nova južnoslovenska zajednica biti zaista istinska i ravnopravna zajednica u smislu svih naroda i da će to, sad naravno se ti južnoslovenski narodi koji su bili pod tuđinskom vlasti se konačno ujediniti u jednu jedinstvenu državu. Oni su to iskreno verovali. To nije bilo kalkulacija, za razliku od velikog dela hrvatske inteligencije i slovenačke inteligencije koja je u Jugoslaviji videla samo kao jedno sredstvo za ostvarivanje svog cilja, odnosno stvaranje nezavisnih država, što se vrlo brzo pokazalo, znači samo posle 20 godina od formiranja Jugoslovenske države desila se nezavisna država Hrvatska i svi oni užasni zločini i genocid nad srpskim narodom na prostoru tog koncentracionog logora Jasenovac i drugih tih logora, to su sistemi tih logora, veliki broj tih logora, da i deca nastradali i tako dalje. Znači mi smo iskreno, naša inteligencija možda i naivno iskreno verovala u tu jugoslovensku državu za razliku od njih koji su kalkulisali. Da li je istina da je Slobodan Jovanović tada u tim godinama 41. kada je krenuo, kada treba da se krene napad na Jugoslaviju, sve, da je ubeđivao maloletnog kralja i uopšte celu vladu da Britanija neće dozvoliti da Jugoslavija padne? Oni su, ja nisam se time bavio, ali na osnovu onoga što sam čitao, u to verovali da britanska kruna pomogne i britansko oružje da pomogne, a onda se desilo, znači to što se desilo 6. aprila i razbijanje Jugoslavije. To je ta naša srpska naivnost o kojoj ja stalno govorim, za razliku od ovih drugih naroda balkanskih koji nekako jako pragmatično pristupaju politici i onda se vezuju za pobednike ili u posljednjem vozu uskoče u onaj posljednji vagon, pobednički vagon. Ali ja hoću da istaknem ulogu jedne ličnosti, britanske ličnosti, koja je dosta uticala na sve ono što se dešavalo od početka Prvog svjetskog rata do trajanja te prve jugoslovenske države. To je Seton Watson, Robert Seton Watson, jedan od najuglednijih britanskih istoričara, inače Škot po rođenju, koji je bio briljantan profesor istorije, moderne istorije na Oxfordu, odličan poznavalac balkanskih prilika, srednjoevropskih prilika. Dosta je boravio na ovim našim prostorima, ali on je... Da, to je moja posljednja knjiga, Britanski intelektualci u srpskom i slovenskom pitanju, pa primer ili slučaj Roberta Setona Watsona, koji je, da tako kažemo, kreirao
kreirao na neki način formiranje jugoslovenske države, ali po hrvatskom receptu, odnosno po hrvatskom modelu. Vi znate da je uoči Prvog svjetskog rata među tim slovenačkim i hrvatskim intelektualcima koji su govorili o toj ideji južnoslovenskog ujedinjenja, prihvatili tu ideju, ali samo pod uslovom da ta država bude kao jedna vrsta polazne stanice ili prolazne stanice za osamostaljenje Hrvatske, odnosno Slovenije. Tako da su oni i ušli u taj jugoslovenski odbor koji je formiran na početku Prvog svjetskog rata, rekao bih, ne verujući čvrsto i iskreno u jugoslovensku državu. Znači, oni su Jugoslaviju shvatali ne kao cilj, već kao sredstvo za ostvarivanje svojih cilja, svojih interesa, i to se vrlo brzo pokazalo. I Ante Trumbić i Frano Supilo i tako dalje. Po njima ta jugoslovenska država je trebala da bude jedna labava federacija, odnosno konfederacija sa nekoliko osnovnih ovlašćenja, a sve ostalo je trebalo republike, odnosno tadašnje oblasti, pokrajine i tako dalje, da pripadne oblastima i pokrajinama, i oni su imali veliku podršku tog Roberta Sitona Watsona, koji je maštao Jugoslaviji, ali kao jednoj slaboj zajednici, znači, koja će biti uređena po hrvatskom modelu. On je imao tu predrasudu da je zapadni deo te države u stvari napredniji, hrišćanski, katolički deo u odnosu na ovaj orijentalni, kako je to pisao i govorio, istočni deo, a paradigmu tog dela činila je Srbija. I naravno, ko će drugi biti najveći krivac nego Nikola Pašić, kao znači, najveće zlo i prepreka ostvarivanju, kako je to često pisao i govorio Siton Watson o ulozi srpskog političara i državnika Nikole Pašića. Znači, on je naime 1914. godine napisao jedan memorandum, to je oktobarski memorandum, koga je inače pronašao akademik Milorad Ekmečić, također jedan od naših najvećih srpskih istoričara, pre nekoliko decenija u Foreign Office, u njihovom arhivu, i to je neverovatno da je Siton Watson u tom dokumentu nacrtao sve ono što će jugoslovenske vlasti 1974. godine ugraditi u ustav, konfederalni ustav, čiji su formalni tvorci bili Vladimir Bakarić i Edvard Kardelj, znači vodeći hrvatski i slovenački političari toga vremena. Znači, oni su samo prepisali ono što je Siton Watson 1914. godine napisao u tom memorandumu. On je predvideo da ta jugoslovenska država bude sastavljena od 8 oblasti, 8 pokrajina, navodeći Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Metohiju, odnosno Kosovo, Vojvodinu, Crnu Goru i Srbiju i Makedoniju. Znači, sve one kasnije jugoslovenske republike i pokrajine koje su dobile, da kažemo, ta državno ovlašćenje Ustavom 74. On je predvideo postojanje jednog rotirajućeg parlamenta, što nas podsjeća na predsjedništvo Jugoslavije, koje je formirano po Ustavu 74. godine, i zasedanje tog parlamenta bi bilo svakog meseca u drugoj toj oblasti. Znači, najpre trebalo da počne zasedanje u Sarajevu, on je Sarajevo smatrao, odnosno Bosnu i Hercegovinu, kao geografskim središtem te jugoslovenske države, pa bi se onda to rotiralo na Cetinje, pa Ljubljanu, pa Zagreb, Beograd, Skoplje i tako dalje. To nas podsjeća na predsjedništvo Jugoslavije kao kolektivni organ vlasti. Ta država bi imala samo 2-3 zajedničke, da kažemo, na tom centralnom nivou ingerencije, to je, znači, bila bi odbrana, spoljna politika, financije, sve ostalo bi bilo prepušteno tim oblastima, odnosno pokrajinama, znači, pa čak i formiranje nekih zaštitnih četa kao neka vrsta kasnije vojske tih oblasti, policije i tako ti, da kažemo, represivnih organa. To nas sve podsjeća, znači, na taj ustav iz 74. godine, koji zaista predvideo vrlo minimalno ovlašćenja federaciji, a sve ostalo je preneto na republike. Sad ovo nešto potpuno novo, gospodine Rastoviću, jer svojevremeno dok sam, na primjer, radio intervju sa Borom Jovićem ili sa nekim istoričarima, uvek se taj ustav iz 74. koga mi proklinjamo i za koga pričamo da je početak kraja Jugoslavije, nekako svodio na Drezden i sastanak komunista iz Drezdena, 60. godina koji se dogodio, a nikako nije spominjan Watson i ovaj nacrt. Verovatno nisu znali za te dokumente, ja sam ta dokumenta, kažem, profesor Ekmečić je pronašao taj dokument, on ga je objavio, jedno zbornik u Srpske akademije nauka i umetnosti. Mene je to zaintrigiralo i kada sam
čitao taj dokument, analizirao, on ima nekoliko stranica, to je neverovatna ta frapantna sličnost Ustavu iz 74. godine. Ja sam uz dodatna istraživanja, naravno, došao do tog zaključka da to zaista nije bio originalni tekst. Taj tekst Bakarića, Kardelja i te ustavne komisije koje je radila, oni su zasedali, to mi je svojevremeno Dušan Škrebić, koji je sve do nedavno bio živ, koji je bio član te komisije, zasedala mesecima na Brionima. Ja sam na osnovu ovog dokumenta kao polaznog dokumenta i drugih arhivskih istraživanja došao do tog saznanja da u stvari koren problema leži upravo u ovom dokumentu iz 1914. o tom oktobarskom memorandumu. Naravno, Seaton Watson je bio jedna vrlo kontradiktorna ličnost. Pored toga što je bio veliki hrvatski lobista, on je zaista posle završetka Prvog svjetskog rata desetine puta boravio na prostorima Kraljevine Jugoslavije, bio lični prijatelj Ivana Meštrovića, posećivao i regenta, odnosno kasnije kralja Aleksandra i tome slično. Najžešće se obrušio na srpsku političku inteligenciju, optužujući ih za taj velikosrpski koncept, a Nikola Pašić mu je bio trn u oku jer je smatrao da on brana tom procesu rastakanja jugoslovenske države, odnosno najveća smetnja tom njegovom konfederalističkom modelu uređenja jugoslovenske države koji bi bio po volji Hrvata, Slovenaca, odnosno tog naprednijeg katoličkog ili zapadnog dela te jugoslovenske države, za razliku od ovog orijentalnog i nazadnog dela koga je činila i personifikovala Srbija. Ako možemo da pravimo te paralele sa Ustavom iz 74. Da li možemo da pravimo onda paralelu sa tim dokumentom iz 1914. i ono što nam se danas dešava na prostoru Kosova i Metohije? Apsolutno. Jer Kosovo i Metohija, odnosno Kosovo je... I tada Kosovo kao posebnu teritoriju oblast. Apsolutno, pa on je u tom memorandumu i naveo da je Kosovo posebna oblast, znači ona nije deo Srbije, kao što i Vojvodina nisu delovi Srbije, što je krucijalna stvar u Ustavu 74. koji je Srbiju rastakao na tri dela. Na autonomne pokrajine koje su dobile status države i taj, da kažemo, uži deo, ta predkumanovska Srbija koja nije imala nikakve, sa Šumadijom, koja nije imala nikakve ovlašćenja, nikakvu vlast nad prostorom Kosova i Metohije, odnosno prostora Vojvodine, jer su oni, podsjetit ću vas, to mlađe generacije slabo znaju, oni su imali svoje predsjedništvo, kao da predsjednika države, imali su svoju skupštinu, svoju vladu, imali su svoj ustavni sud, što su sve obeležje države, imali su tu teritorijalnu odbranu kao klicu vojske, imali su svoju policiju. Tako je. Prema tome, to su sve obeležje države i to im je doneto tim Ustavom 74. a Seaton Watson zapisao u tom memorandumu iz 1914. Ali kažem, problem Kosova i Metohije, odnosno srpskog naroda na tom našem, da kažemo, istorijskom izvorištu i temelju srpske državnosti je veoma dug, znači ti interesi velikih sila duboko zasežu u 19. i 18. i 19. vek. Ja sam na početku emisije rekao da Albanaca na prostoru Kosova i Metohije sve do 18. veka skoro i nema. Tako je. Njihov, da kažem, istorijski centar, odnosno sedište, jeste to područje današnje središnje Albanije. Kroja, reka Škumba, reka Mat i tako dalje, a oni se tek krajem 17. i početkom 18. veka spuštaju ka Metohijskoj dolini i prostoru Kosova i onda tom agresivnom politikom uz veliku podršku osmanskih vlasti, koji su što otvoreno, što indirektno ih podržavali, vrše taj psihološki pritisak, fizičko obračunjavanje sa srpskim stanovništvom. Vi praktično do kraja 19. veka, pa čak i do balkanskih ratova imate gotovo isti odnos stanovništva, odnosno broja Albanaca procentualno i Srba. Znači, to je razlika nekih 30-40 hiljada, znači 180 hiljada Albanaca i 160 hiljada Srba, znači gotovo izjednačeno. Egal. Upravo to, a onda imate balkanske ratove i tako dalje i užasne te pokolje koji su još, znači, u 19. veku, kažem, činjeni, o tome govore i Britanci, priča sam vam na samom početku, masovno iseljavanje srpskog stanovništva. Jovan Cvijić kaže da je nakon Berlinskog kongresa sve do balkanskih ratova sa prostora Kosova i Metohije, odnosno tadašnje kosovskog vilajeta, iseljeno preko 150.000 Srba. To je ogromna brojka. Tako je. Mnogi britanski diplomati, što u Beogradu, oni su imali svoj vicekonzulat u Nišu i tako dalje, govore
o stotinama i stotinama porodica koje se 1890. na primjer daje se podatak. 300-400 porodica srpskih iseljeno sa prostora Kosova i Metohije. Da je nakon Berlinskog kongresa do Balkanskih ratova skoro 4000 Srba pobijeno. Imam ovaj podatak što sam rekao, 180.000 samo tokom 905. godine. To su sve užasni podaci koji govore o toj enormnoj promeni demografske slike stanovništva Kosova i Metohije i tom, narativu albanske historiografije i dela anglosaksonske historiografije da Srbi gotovo i ne postoje tamo, da su oni uljezi, da su oni okupatori, da su oni to silom došli na prostore. To vam je ta ciljana, da kažemo, historiografija. Dok sve ove pričate ne mogu da se otrgnem isto tako jednom izvoru koji sam našao, koji mi je potpuno onako diskutabilan, voleo bi da mi vi to razjasnite. Da li onda možemo pričati o slomu prvog srpskog ustanka i takozvanoj prodaji Karađorđa od strane Velike Britanije i Austro-Ugarske, a ne samo Rusije? Jer to vreme Habsburška monarhija, nije Austro-Ugarska. Habsburška monarhija, jasno. Pa to su, ja ne znam za te informacije, to su informacije pojavile da su Britanci stajali iza toga. Ja nemam tih podataka o tome, jer naravno on je želeo, znači, da stvori jedno veliko carstvo na prostoru Balkanskog poluostrva. To u tom trenutku nije odgovaralo, znači, njima, i tako da ja ne bih mogao da uđem, ali u svakom slučaju to je tragika naše prošlosti, da eto tih dinastičkih borbi, da svoj kum svog kuma, jel tako, likvidira i tako dalje zbog vlasti, ili dalje samo zbog vlasti, drugi bi rekli, eto, on je to prineo kao žrtvu da bi Srbija stekla najpre autonomiju 829. 30. a zatim i nezavisnost 878. godine, ali to je naša tragika, jer veliki broj naših vladara je upravo zbog te srpsko-srpske nesloge i sukoba nastradao, od Karađorđa, od kneza Mihajla 1868. godine, od Aleksandra Obrenovića 903. Aleksandra Karađorđevića 934. godine. Zatim tu ima dosta elemenata te težnje, plemenite težnje naših intelektualaca i državnika da stvori se jedna Balkanska federacija. I mnogi vladari, kao što je knez Mihajlo, je i nastradao zbog toga. On ima tu plemenitu ideju stvaranja Balkanskog saveza, pa potpisao je savez sa Crnom Gorom, pa sa Grčkom, pa sa Rumunijom, i eto platio glavom zbog toga. Jer jednostavno velikim silama ne odgovara ono što smo pričali na početku, da balkanski narodi sami odlučuju o svojoj sudbini. Ima tu naravno mnogo problema. Ja sam spomenuo problem Makedonije, koji je problem bio između Srbije, Bugarske, Grčke tokom 19. i na početku 20. veka, pa onda imate jednog Milovana Milovanovića koji 912. godine te decenijske velike sukobe između Srba i Bugara na neki način zakopava kroz sklapanje tog ugovora o savezu i razgraničavanju interesnih sfera u Makedoniji. I mnogi, kažem, su zbog te plemenite ideje naši vladari i državnici platili svojom glavom. A koliko je velika uloga, po mnogim istoričarima je ona dosta značajna, Velike Britanije u događajima 27. marta? Tome smo na početku rekli da jedan broj srpskih intelektualaca ili političara iz Zemljoradničke stranke i nezavisnih političara, kako bi se danas reklo, bio kupljen. O tome čak i Seton Watson piše. Ja se nisam direktno bavio tim podacima i tim činjenicama, ali mnogi izvori govore o tome da je jedan broj tih srpskih intelektualaca od Srpskog kulturnog kluba, pominjali smo Jovanovića, Vasića i političara Miša Trifunović i tako dalje, da su bili na britanskom platnom spisku. Čak je Seton Watson objavio jedan tekst, kaže, kupili smo Srbe za male pare, par stotina hiljada funti tadašnjih, da bi kasnije u jednom tekstu tokom Drugog svjetskog rata demantovao da je on nikada tako nešto rekao, da je izjavio, ali u svakom slučaju, eto, postoji indici, kažem, ja se ne mogu, moram da se ogradim, ne bavim se time, ali postoji takve informacije da su Britanci preko te svoje službe za specijalne operacije SOE ovde su boravili njihovi oficiri u cilju, znači, podizanja
otpora protiv Nemaca. Oni su čak i ovde imali jednu stanicu Britanova uoči drugog svjetskog rata u Beogradu, čiji je cilj bio da se i drugi balkanski narodi podignu na otpor protiv Nemaca. Ali, kažem, iako je to tačno, onda je to, znači, opet uklapa se u te interese britanske politike, koja opet na kraju, to je sve ostalo, znači, mrtvo slovo na papiru, jer ono je dovelo do toga da oni nisu, kada su Nemci nas napali, nas podržali ni politički, niti vojno. Prema tome, iako je Churchill rekao kada su se desile demonstracije u Beogradu 27. marta da su Srbi konačno našli svoju dušu, ali mi od toga nismo imali nikakve praktične koriste. Moram sada da vas pitam jednu drugu stranu. Kada imamo priču o Velikoj Britaniji, kada vidimo da zaista neke istorijske činjenice govore da su se vukli neki važni potezi iz Londona, koji su po pitanju sudbine našeg naroda i svega ostalog. Kako onda tumačite da danas i uopšte u Srbiji postoji veća rusofobija od, na primjer, fobije prema Engleskoj i Velikoj Britaniji? Kako danas pričamo o bukvalno velikoj rusofobiji, da su ljudi koji su nekada bili veliki rusofili, danas su postali veliki rusofobi? Ja se ne bih složio s vama da u Srbiji prevladava rusofobija. Ona postoji u izvesnoj meri u jednom uskom intelektualnom krugu i možda kod nekih, da kažemo, političkih aktera, ali on nije prevlađujući narativ u Srbiji. To je dobra stvar. Naravno da nije. Za razliku od nekih drugih država. Ali je on, kako bi, prostite što vas prekidam, on je nekako po meni eksplodirao nakon početka vojne intervencije u Ukrajini. On je postojao, i da ne idemo suviše daleko u istoriju, on je postojao od 90. godina. Tako je. I oni su koristili tu činjenicu da tu nemoć Rusije, koju tad vodio Boris Jeljcin, i na čelu Ministarstva spoljnih poslova se nalazio Andrej Kozirev, koji nisu konkretno pomogli Srbiji. I njima je uvek taj argument da kaže, eto vam vaši Rusi, šta su oni? Glasali su ili su bili uzdržani, ne mogu sad već da se setim, za uvođenje sankcija 92. godine, eto vam ti vaši Rusi, ali oni zaboravljaju jednu važnu činjenicu da je Rusija tad na kolenima, da Rusija je gotovo poražena, to je našla se gotovo u istoj situaciji kao Jugoslavija, raspao se Sovjetski savez, znači potpuni slom političkog, ekonomskog, vojnog sistema i tako dalje. Zaboravljaju naravno tu važnu podršku koju su nam Rusi davali na početku Prvog svjetskog rata i zahvaljujući naravno onom ultimatumu Nikolaja Romanova da se podrže, odnosno da se naši vojnici iznureni posle povlačenja preko Albanije prevezu na grčka ostrva da bi se im se spasio život i tako dalje. A zatim zaboravljaju onaj čuveni veto koji je tadašnji predstavnik Ruske federacije u Savetu bezbednosti Vitalij Ćurkin podneo kada su Englezi tražili da se Srbi proglaše kao genocidni narod. To je bilo pre nekoliko godina. Tako da on postoji u Srbiji, ali svakako i na sreću nije prevlađujući narativ. On je prisutan, znači, u zapadnoevropskoj, naravno, javnosti u velikoj meri, ali to nije ništa novo. On je prisutan već nekoliko stotina godina. Britanci su šampioni u širenju te rusofobije od kraja 18. veka. Ja sam pisao između... Watson i pravo, tako je. Mada Watson je zaslužan za skidanje te odgovornosti navodne Srbije za Prvi svjetski rat. Tu mu treba priznati da je stvarno igrao jednu vrlo objektivnu ulogu, da se Srbija oslobodi te odgovornosti, ali to je delić njegove uloge. Zato sam rekao da je on kontroverzna ličnost. U britanskoj javnosti taj narativ je od 18. veka prisutan. Nekako su Britanci u Evropi šampioni u toj rusofobiji i on je naravno kulminirao sa ovom ruskom operacijom u Ukrajini pre nekoliko godina koja je započela. I tu je, znači, svi su se tu u to kolo upregli, znači od političara, od javnog mnjenja, velikog dela intelektualaca, i ta rusofobija, kako je profesor Ekmečić govorio i pisao,
u tim britansko-ruskim odnosima nije postojala vrlo kratko, samo u 2 navrata, tokom Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata, kada su obe sile se našle na istoj strani, savezničkoj strani, u borbi protiv centralnih sila, odnosno protiv sila osovine u Prvom svjetskom ratu, odnosno sila osovine u Drugom svjetskom ratu, ali u svim ostalim periodima, znači od 18. veka pa do danas, ta rusofobija je neka vrsta prevlađujućeg narativa u britanskoj javnosti. Tu su različiti faktori, u velikoj meri ta imperijalna politika, odnosno sukobljavanje njihovih interesa, strateških interesa na Dalekom istoku. Ja ću vas podsjetiti, to su bili brojni sukobi između Engleza i Rusa, na primjer na prostoru Afganistana, 80. godina 19. veka. Oni su pred Prvi svjetski rat, kažem, zakopali te ratne sekire onim sporazumom iz 1907. godine, koja je bila osnova za nastanak Velike Antante u Prvom svjetskom ratu, ali kažem, ta mržnja, otvoreno neprijateljstvo prema svemu onoga što dolazi iz Rusije, od ruske društvene misli, filozofije, književnosti, pa uzmite sad šta se dešava, da se brojne pozorišne predstave, baleti zabranjuju. Kao deo tog ruskog sveta. Da, o tome je također pisao profesor Ekmečić, oni nas smatraju malo Rusima, da smo mi konjovoci ruskih kozaka na topla mora, da smo mi sredstvo za ostvarivanje ruskih interesa, odnosno njihov povratak na Balkansko poluostrvo, i to je bilo u 19. veku. Mnogi, ono što sam govorio na početku, konzuli u svojim izveštajima iz Srbije pišu: ruski uticaj u Srbiji raste, ovde vršljaju panslavistički elementi, slovenofilski komiteti, ruski uticaj se ogleda u pojedinim političkim strankama i tako dalje. To je jedan narativ, odnosno jedna priča koja je stalna, konstantna, znači od 837. znači od uspostavljanja tih konzularnih veza, praktično evo 180-190 godina. I gospodine Rastoviću, moramo da završavamo ovaj razgovor, a na samom maltene početku ste mi dali onako sjajan uvod za moje poslednje pitanje. Kada smo pričali o onom da su samo večni interesi Velike Britanije, a vi ste rekli da smo mi nekako to uvek emotivno gledali, da smo mi na te odnose uvek nekako moralno pričao, emotivno, pa veze, pa sve ostalo. Šta treba da se dogodi prema vašem mišljenju, prema vašem naučnom radu, prema onome što ste izučavali, i da se dogodi u srpskom narodu da i mi počnemo već jednom da ne gledamo to emotivno, moralno, nego i da se mi vodimo sa tom krilaticom da su jedino večni srpski interesi? Mislim da smo mi nepopravljiv slučaj, da to kod nas neće biti. Prosto to je deo našeg duhovnog, psihološkog habitusa. Prosto pođite sami od sebi. Ja polazim od sebe, a mislim da to je nešto što je duboko ugrađeno u našu svest, u našu psihologiju, u naš, da kažem, taj korpus. I pored svih tih stvari koje smo i što je ono što se dešavalo u susedstvu, mislim da je ta nota slobodarstva nekako nama u kodu našeg postojanja i da mi toga nećemo moći da se oslobodimo. Jako kažem, da ima i takvih... Da je to nekako naš najveći interes, je li Pa ne, možda je to naš najveći interes, sad ovi pragmatici bi rekli da to nije racionalno, da to nije, da kažem, normalno, ali prosto takvi smo kao narodi, nećemo se, mislim, promeniti. Bez obzira, jako postoje razne te pokušaj tog inženjeringa i te promene svesti, uzmite i kroz medije i kroz politiku i kroz društvene mreže, ako hoćete, to je nešto što je naše obeležje. Gospodine Rastoviću, hvala vam što ste razgovarali sa Zla jutro. Hvala vama. Hvala. To bi bilo to. Kao što uvek kažem, do sledećeg četvrtka u 19 časova ostanite mi pre svega zdravo. Moto ove emisije, važno je da razgovaramo, zato da bi mi rasli i da bi čuli ovako zaista kvalitetne razgovore kao što smo danas vodili moj sagovornik i ja. Zapratite nas na YouTube-u, Instagramu i svim tim čudesima 21. veka. Budite mi zdravo i do gledanja.